Laitkam hikai Byllai multiple distinct vacancies kijing pentep Laitkam hikai kumba sipautali ngila pulang hakanika video kabamanta. Kidon kam hikai pentep daga Saint Dominic Savio High Secondary School Maukar tanangta Sacred Heart RCLP School Mauspoj kam bela pentep tanganika Saint Edmunds School the sadaka ni ka Southwest ka District School Education Officer Southwest Khasi District pat kiwai nyapat ka wehden ka pat kanai ka baneng kong artali kila bolang han ka thop kanai ka wai batho don kam nang hikai deficit post ka school Saint Dominic Savio High Secondary School Maukar qualification bal pendap jing pole BA English bat ka BEd nakino ki NCT recognized university with NCTA norms. Ka age limit kom ka kendon jong ka sarkar ka jing SEO ka hap ka pay level jong deficit pay kategori da UR. Tarik hado umpai application form ka dai ar phau nyau tarik banai ber ar ja penriu hado ka por ar baji no paisngi. Ya kari tentas klabo pelong hakat wai tarik banai ya yong ar ja penriu hado ka por si phau baji mesta. Tenang ta sakani ka wai ka jing pentep Laitkam hikai da ka Saint Edmunds School ka card application nam ta ka wai ka post mathematics teacher na ka benta ka senior school. Kibala pendap jing pole MSc mathematics bat BEd ba pendap graduate haka physics lana chemistry tegila ban pa ya application form jaki bat kod kisla ban pensisya ya qualification sya ka to ka email saintedmunds@gmail.com. Tarik hado ban poi application form nagabanta kanai ka post kam hikai mathematics teacher kadai live huwai tarik banai leber ar hajar ar phonri tegito badan ni qualification badan kam sathap ini kam arteli kawai jong hapo Saint Dominic Savio Secondary School bakawai pat hapo Saint Edmunds School. Teman-teman pat sangat jeng pentep Laitkam hikai daga District School Education Officer Southwest Khasi District mau kerwat. Tarik kado kadai lai tarik benai Mei, lai tarik benai jemang arjar ar pohon riu. Ka Sarkar Meghalaya, ka Education Department juga Sarkar Meghalaya, kod application nam daga Post Assistant Lecturer Arts kadai gedeshif hapo ka Maharam Government Higher Secondary School. Kadai tang nak bentan riu benai nekat badang kat bakloi ada kloi ban thong ya kita regular nong hikai kan hikai regular la ban weng now ka post kalait ka wai ka subject ka history jingsius lam sampe man banai ka dai sau hajar la panta master degree ha ka subject but BEd 100% ya general but 100% ya ki SC/ST tenang ta keto ke as per NCTE notification BEd pass certificate have done compulsory hinto. Age limit kikan hado tarik Januari ar hajar ar pausan. Kalau benda arja penri japasan tengam ni kata arjar ar pausan. Tahap dan kata basic computer literacy will be an added preference. Teban yo khamsa jit. Tarik hado kadai lai tarik menai me arjar ar paun riu. Kan sadan ke interview, kan sadan kata method of selection kadai kan sadan ke interview. Tenang tak debat hap ya lai ban penbiang ya kita ki eligibility jongpi kenang bapin nam sak kentan. Teman-teman nyapait sakan ka thop babut arteli ki kam hikai. Kana ka wai de jong Saint Peter's Upper Primary School manadating ka court application nam ka wai ka post assistant teacher unreserved category. Kila pendap jimpule ya ka BA lane BSc bat kila pendap jimpule DLL lane BEd ro kila panthap. Hapsim ya ka subject Hindi kum kawai na subject sakapor badang pule ya ka graduation degree. Tenang ta ka gede bala pendap ro ya ka MTET upper primary certificate lah submit lagi kata. Tika age limit kada ket kum kas kendon jo ka sarkar. Deficit pay ka hap ka level 8. Penpoi application form jong pi kata tarik kado kada arpu pratarik benai leber aja penriu ka written test lebong pelong hakat pratarik benai ya yong arhajar arpon riu. Tikla anu phone number jong secretary pra nyau khandai sau iwei nyau ar. Sawai ka post assistant teacher ni la tho haka school Sacred Heart RCLP school kebaran hapo Mausbon. Hapo Shalong ki bela pendap jimpule HSS LC
pas sanpau ya persen ya ki general nta SCST 100%. Dan nta habdan sa R6 DLL dan S6 BEE nta diploma in special education ro. Ya kan dapat ke pos kidai kita bala bantap kidai bala pendap bagi jing pule MTED ha lower primary habda bika exam MTED LP lower primary section. Kajing save kadai deficit pe level 5 tarik kado de arpo pra tarik benai leber aracar arpun rio. Nam tangan ka pos ka kategori ro kadai unreserved kategori. Tai written test klabo pelong khat pra tarik benai basau aracar arpun rio. Kla itu phone number jong sekretari ro bapin phone matip khamne. The second way ke jing pendep hane ka top R3 jing pendep kan ka way patho South League post assistant teacher hapo St Peter's RCLP school banan hapo maran ting shalom. Ang ta qualification ba pendap jing pule HSSLC 100% yaki general nang ta 100% yaki STSC. Tala pendap jing pule ro yaka R6 DLL lana S6 BE lana diploma in special education. Tagi batha pro kidai ba pendap yak MTED lower primary kasnam ta katut labu ane kat kom ka kondon joko sarkar biada ibat ka deficit pe kajing siu level 5 jang deficit pe tarik khado kare ar phau pra tarik nai balai arja punri ta kawai ka post underserved category khasi jantia garo artli ta garo khasi jantia kawai tarik written test labu khatwai tarik banai yong arja punri no ka pors phau bache mastap klaban phone to number balai banyak jingtep bakham prea. Tasakare ke jempentep na ka Alpha English High Secondary School nang po ka court application nam taka post assistant teacher mathematics nam taka secondary section assistant lecturer ha ka English na ka benta ka high secondary section dan na ka benta ka qualification na ka benta ka hikai maths kadai graduate ha ka subject maths nam ta hikai English pat post graduate ha ka subject English kin khamjit ya kita berpendap ya ka BEd ya baru ar kini ki nong hikai mungkin nong hikai bakwa bantap ki dai ban long ki bala pendap ki biat kini subject baru ar tarik jangka walk interview kadai live point tarik benai leber ar jar apun riu kla ai ton bar phone ro ba hin phone menjok jing tep bakam ne ta sakane ke jing pentep kena kam ta ka walk in interview la pendap la pentep da kane ka PM Sri Kendriya Bidalaya Happy Bali ka court application But once you mentah ka walk interview, haka arpau praterik benai balai araca penriu nado ka por prabaje step kla iPhone number ru not line riu sao arkandai san not iwai an riu ki kamikai PGT art di subject Hindi but chemistry nata TGT di subject science ka balai di PRT ka basau di PRT music but basan kadai miscellaneous sub kata gala tho bracket dance course pantip khamne phila ban lech ka site ru nam tak eligibility criteria but ki jing seo tasana ka post la pentep da ka school Dr. Radha Krishnan Boys Secondary School RR Colony Shalom court application ha standard form but court ke slab ran kam nam tak post assistant teacher ha ka deficit pay scale of pay kategori nam tak ka post kadai UR ki minimum qualification kadai ba pendap jing pule BSc but BEd na kino ki recognize university kat kum ki kendon jong ka NCTE. Takasnam kadai kat kum ki kendon jong ka sarkar. Tarik kado ban poi application form sya office jong secretary jong ka nika school kadai na do ka por shipau baje matchtap hado ar baje na pai sngi. Ha man gisngi balong trai ber katarik kado kadai lai pau tarik benai leber ar hajar ar pon riu. Tegene kidai ki kam hikai kena ka wai ber tep da ka Kendriya Bidalaya Happy Valley Long but ka wai ka Dr. Radha Krishnan Boys Secondary School RR Colony. The second ka jing pentep kana ka khot nam ta ka walk interview la pentep da kana ka District School Education Officer West Chante Hills District. A court application na ka benda ka post kam hikai assistant lecturer biology ha ka contractual basis haka school bakarteng government high secondary schools sapa West Chante Hills District. In pelong yang ka walk interview haka live how tarik ulber arjar penriu. Kam hikai assistant lecturer subject biology. Kajing sing man banai kadai 1,000 qualification second class master degree in respective subject. Marhabdan ka master degree hab yo second class haka subject biology. Kasnam live arsnam relaxation sansnam YKST kadai live news nam.
Te kapor ban register yale kadai na do kapor khandai baje man step. But and kang ya kapor registration na do kapor sipo baje man step. Ki kot kisla baran kam ki original documents nang taki application form nang taki kot kisla bas xerox copies hab yale baran ra nang banta ban pensisya ya qualification jang gitu kebatap ni kwa ban simenta hak interview. Enam ITADA yak to bawan simenta hak interview. Taki nang no application bam biang lot ki kot kisla baran kam and sasya kantak. Te tangki ni kijing pentep Laitkam hikai ngiyo pempetep sapi bapak baro. Ku blai sibun ya pi baro ki bapak.